KHYC Northwest Khasi Hills District hadin bakalayo ek jawab RTI nak office jong Executive Engineer PWD Mairang Eastern West Khasi Hills District halor ke jing tray 30 ya ke surak Mairang bypass ka ba ar kilometer ya ka bala pentray da ka RLT construction kumba ka seng kalalap da lagi jongki khmat ya ke jinglong jingman jong ke surak bat kumba kalang menta ke surak kelas sedang banjot bat pra haki bubun gi benta nakal yang ke seng kumba ladap ban yatu syakilat pathai khubor ban ujor sendan da ke PIL syakiyeng bisar badan buram jong jela haga jinglet jurip jong kaseng kalalap balas dang menserdap malumala hakikat tu kat negi benta balajat nakal yang kaseng kat bagadang penkre ikikot kislaban lech ke yang bisar badan buram kala boru ke jing tho shau DC ke Eastern West Khasi Hills District Mairang uba W9C IAS bat kerpat rui u bu untuklar lam halor ke negi jing pentrai torti ya ketik surok nakal yang Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills District ula shim kiai ke ni dak bolo khotsndon yau Executive Engineer ke PWDR Mairang Division ringkat pat kaseng haga jing kenduk lang jong kini arliang UDC ringkat ke office PWD kila shim ya kerai ban jurip ya ketik surak haga kendai terik unok pra arhaja arpuar hadin bagi leyok ya ki kot islah bebiang haga badai kajing pan jing tip ke jongi ya kajing pentrai ya ke surak Mairang bypass ke ar kilometer tam te hadin ban kalian jongi kum kaseng leyok ya ki kot islah bebiang na ke office jong Executive Engineer Mairang te ka jing yok jongi ya ka jubab bat ka jinglong jong surak ka pher bak lebak te ladangin pet ya ka jinglong jingman jong te ke surok kalong ku isang sat haduk kata-kata bat kata kalong tang hadin kapor ka bakhendiat kamutang hadis chisnam tang hapo chisnam ngubur manong ka surok menta kala sedang manjot hadi bebun ba kicaka te nakalian jungi kum kaseng ngi la krensai naduk bangi la penmi hakilat patai kubor hakini ki khendiat teyo ki baladap hadin bangi liyo ya ka jingtip ha ka bede bat ka jing pentrai kene surak nakalian jongi kum ka HYC Northwest Khasi Hills District ngilapan krek ya ka PIL ban mudui percak segi jing pisar ka badon burom jong ka jela ka jongi halor ketai ka jing pentrai torti ya ketai ka surak Mairang bypass ka ba ar kilometer tam ai kadba ka jing penkrek ka jongi ya ka PIL kadang ya hikmat bat mental ada pinyat ya ketai ka surak Mairang bypass ngiyui ba kaladon ka jing sedang ban serdap hakikat tu kan neki benta ya katai ke jaka kabala jot bat kabala pra te om dei tang kata nakaliang jungi kum kaseng ngim kwa ya kaban su khnyum lan ngim kwa ya kaban syong haying harai ha kaneka tayo kabala dap nakaliang jungi kum ka HWC ngilayo ro banbu sendon da ka jing ujor ha u Deputy Commissioner jong ka Eastern West Khasi Hills District isar W9C IS te hakatai ke jing kenduk ke jongi na liang i sar DC i Klamdon te ngiyok pat ban kenduk hai Additional Deputy Commissioner isar Nongbri te nakaliang ka jong ka office ke jong Deputy Commissioner kila simkhia ye kene ke jing ujor ke jongi halor ketai ka jing tray torti ye ketai ke surak bat menta ka singi arpu pratarik jong mentau benai November nakaliang ka office ke jong Deputy Commissioner jong ka Eastern West Khasi Hills District kila khot ya ka seng ban wan chapo ka office jong DC ban yo ban ye kren ban yatai rengkat bat ka PWD department bat ka office jong DC rengkat bat mangi kum ka seng hi barok kawai te ha ka jing ya kenduk ke jongi menta ha kana ka meeting ya ka nakaliang ka office jong Deputy Commissioner kala khot yang ngi rengkat bat ka PWD department ha kana ka jing ya kren ke jongi ngi sim ya karai bat kata kalong ba nakaliang jongi kum kaseng ngikwa ban don sendon da ka inspection lani ka jing like jurip sendon ha kate ka jaka bat ya kate ka surok ka bla pentrai bat kum balong menta kala sedang ban jot nakwe ka jaka chukwe ka jaka te ha kane ka jing kenduk ka jongi kum kinoilam jong kaseng ka PWD department bat Deputy Commissioner jong ka Eastern West Khasi Hills District nakaliang ka office ka jong DC ngila simlang ya karai bat kata kalong nginyo ban lek sendon ban jurip ban jengok ya ketai ke surak kata kalong haka khandai terik jong Disember mentau senam bat kata kalong haka tai kuai ketayo ke ban sawan te nakaliang jongi kum kasangi ai khublesi bun ya ka office ke jong Deputy Commissioner kamtam isar W9C IS ibal simkhia ya kene kam nangta ya ka PWD department hi borok kawai ba phile ya corporate lang ban ngikum kaseng
ban dan sendan da ke joint inspection na kamta ban lai jingo da lagi jong ki khmat ban lap ya ka jing shisha kumba kalong hagi bedai bat ka jing petrai tor